E rua ngā arotake kei te whakahaerehia e pāna ki ngā rua waro I rāhui pōkeka, whai muri ho I te kitenga o te kapuni haumura I roto e toru wiki ki muri. Whātakau ngā kaikeri waro I whakahaua kia puta I ngā rua nei, kei pahū pērā I tērā I Pike River I mate ai te tokomaha. Neke atu I te kotahi rautau ngā rua waro e whakahaerehia ana ki konei, me te tokomaha hoki o ngā Māori kua whaimahi ki reira. There was a level of concerns and danger they should tell the community, in particular the miners first. And that could have been a hell of a disaster for those men. So, you know, it is a concern. I have a concern because, as I said before, you know, I've got 3 son-in-laws, a son and 2 grandchildren mining. Hei tā Solid Energy I te whai tonu rātou I ngā whakatūpato mo e nei tū momo āhuatanga, ahakoa hea I ki ngā whakapai I piki te taumata o te kapuni haumura ki te 5 ōrau. Hei a pōpō ka tai atu te tari hauora whakatūpato mahi ki te rangahau I tēnei take.